Il-poplu tar-Renju Unit tkellem u l-Unjoni Ewropea se jkollha tisma'. Il-kamp Leave rebaħ ir-referendum bi kważi 1,270,000 vot vantaġġ. Kien għall-ħabta tad-disgħa ta' filgħodu meta f'Manchester tħabbar ir-riżultat uffiċjali. Remain kisbu 48.1% u Leave kisbu 51.9%. The total number of ballot papers counted was 33,577,342. The total number of votes cast in favour of Remain was 16,141,241. The total number of votes cast in favour of Leave was 17,410,742. Analiżi ta' dawk il-figuri juru li l-ikbar maġġoranza favur il-Leave inkisbet fl-Ingilterra u warajja Wales, filwaqt li fl-Irlanda ta' fuq u b'mod partikolari fl-Iskozja il-vot xeqleb lejn Remain. Dan żgur li ma kienx ir-riżultat mistenni għax il-polls mhux uffiċjali għamlu sas-sigħat bikrin ta' filgħodu jgħidu li Remain kienet rebħet maġġoranza tiktar minn 2%, tant li Farage u Johnson ikkonċedew għat-telfa. It-turnout kien wieħed għoli wkoll ta' 72% u l-esperti kienu ċerti li din kienet indikazzjoni oħra tar-rebħa tar-Remain. Iżda kulħadd kien imqarraq meta r-riżultat inqaleb ta' taħt fuq tul il-lejl. Minuti wara li tħabbar ir-riżultat uffiċjali Nigel Farage, wieħed mill-esponenti ewlenin tal-Leave, qal li dan il-jum għandu jibqa' mfakkar b'festa nazzjonali li tissejjaħ l-indipendenza. 17 million people have said we must leave the European Union. We now need a Brexit government. A government that gets on with the job. A government that begins the renegotiation of our trade relationship. A government that will be mindful that already many of the German car manufacturing unions have said, let's get on and do a deal. Fid-diskors tar-rebħa Boris Johnson, esponenti ieħor ewlieni fil-kampanja Leave, qabel ma' David Cameron u qal li m'hemm xaġla biex ir-Renju Unit jitlaq mill-Unjoni Ewropea. And to those who may be anxious, whether at home or abroad, this does not mean that the United Kingdom will be in any way less united, nor indeed does it mean that it will be any less European.